Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Некогаш десингјапе. Пренесенела пескијек предаја дека јек диве о посланико салаллаху алейхи ва саллеме гелоко јек друмо. Па аѓарни сар со џанена дека повеќето друмија таро посланико алейхи салату ва салам сине морате на кенсине таро не саве пустине. Па аѓарни пренесенела пе дека посланико салаллаху алейхи ва саллем на клјатари јек пустина. Ко џајбе која дава друмо тари пли десно страна дикля сар коланција хем панлитане опрела кере хем овастала вакерела и еке животина кере кова сојтани газела. Азиско животина слично сар елени, ама на не елени. Газела викинала пе. Аѓарени тани панлем заробими хемо посланико алейхи салату ва салам која накля ој дикле посланико салаллаху алейхи ва саллем хем почмињате ровол. По посланико алейхи салату ва салам доближињапе скилате хем десињапе јек муџиза почмињи газела те кере лафе посланико салаллаху алейхи ва саллем. Хем те вакере леске. Акла ја Ресулаллах. Шукар накляна катар вакерела. Астаргјаман јек мануш. Зарубињама вакла ја Ресулаллах. Аме иклилум вакерела, теламанге вакерела, храна вакерела, те снаџинама нешто техав, те шај вакерела, сигате тиранама вакерела комечаве, и сима вакерела, тикне чаве вакла само со бијангюмлен. Тиранама вакерела киленде, хем те шај вакла те дои навлен вакла ја Ресулаллах. Ама кава мануш вакла лувингјаман, астаргјама вакла панляме пре, панляме васта, хем вакерела наште вакла те џав комечаве. Ја Ресулаллах. Шали вакерла те вакерја кале манушеске. Кога кабл те ослободи нелман, ме вакерла само те џавко ме тикне чабе. Вакла те храни нав ме чавен, вакла те напој навлен, хем дава тут лафи ја Ресулаллах, дека кирана малеске палем. О посланико алейхи салату вассалам, асан диле газелаке, хем вакерја масе кириндут. Иншалла ковал. Аке туке окотара вала манушкова со астаргеј газела кова со ловингела, усвари о мануштано јаудија. А воло јаудија, хем дикеле посланико салаллаху алейхи ва саллеме, џаналале, хем вакералале ске, соро деа тужа узаки ми жртва, соске вакерала беше узалате. По посланико алейхи салату ва салам смирено вакергјалеске, вакла о мануше. А кале газела и сила тикне чаве, кова со мора вакерала те доинален, але вакерало откупни на лаке, козом паре мангеа але, ослободила мукла дека тиранал пе вакерала копечаве. Па кава уштелте вакерале посланикоски алейхи салату вассалам, вакла напримина одова, на манга одова, меловингјумла манги вакерале мојтани мли, хем тут вакла мат интересно тута дава. По посланико алейхи салату вассалам вакергјалеске тамам вакерала, чим на мангеа вакла откупни на лаке, тогаш вакерала, шали вакерла те ослободинела, те џал вакерла џекопе максамија, те доинел пе максамен, хем вакерла дењама лафи газела дека киранил пе пале макатету пале астарла. Хакава почмињате асале посланикоске алейхи салам, хем ојте вакерелеско јаудија, абе вакерла ту ман дилиноли кере, аман ту мислеа дека ме дилиноли сиум, животина те ослободина, те мукавла тиранил пе, хем пале киранил пе манге животина, хем почмињате асал. По посланико алейхи салату вассалам вакергјалеске, тамам, наберу налов какала букја субханала. Тогаш посланико алейхи салату тамам, чим на манге аѓарда. Шали вакала ја верне што те договори на мен. Дике на рахмете посланико скоро салаллаху алейхи ва саллем. Па хем џико животине валлахи. Вакла шали нешто ја вер вакла те договори на мен. Вакла со манге манушеја. Шали вакала то слободине газела. Те џал вакерала ко печавете доинол печавен. А вакла ко исто време вакел леке ме васта, панлен вакерала заробин маман. Те лиранѓапе си газела ле маман са робо. А ако иранѓапе туке пали газела, тогаш вакерала ослободин маман. А каво мануш која дикле, а кава аѓару прако посланико алейхи салам, а као добро, чим аѓар, хајде ка кера аѓар. Замислен субханаллахи ва бихамди. O poslaniku sallallahu alaihi wa sallame odoborum sine rahmetçiya so dengjapes
сар откуп јеќе газела ке животина. Денгё посланико сам пе мубарек васта. А кава мануш панле посланико алейхиссалату вассалам, хем вакерге ослободин лалакана. Аке месим дугакате. Ослободинге газела, пренесинела педеки газела прастандили одобором брзо, со вакерла педеко газеле шете те прастанов товар 10 километри ако сати, брзо. Па пренесинела пез дека доборум брзо прастандили вакерла, хем ресляко печаве. Па која ресля вакерла ко печаве, вакерја печавенге. Вакла алум, вакерла джанинали соди сингапес манге, а саргяма вакерла ек мануш, заробингяман вакерла, па вакерна джанинали вакла мечаве, кој алум манге сар откупнина, кој бешела манге сар заробенико. Вакла кој? Вакло посланико алейхиссалату вассалам. Ова ало вакерла бешела манге сар заробенико ко мануш, одолеске вакла ајде сигарен, те на дојнафтумен, хембе требала тиранама вакла ко посланико алейхиссалам. Зар мангио посланико алейхиссалам вакерла, то вол вакерла да те сар откупнина? Очаве која шурена каве газела кере вакерена, о мидај, зар дозволингјан вакерла? О посланико алейхиссалату вассалам вакерла, то вол туке откупнина, а ту вакерла те аве амен те дојне амен. Мидај ту мислинеа дека амен камангате пијату тартут, додека посланико алейхиссалату вассалам тано ќе савки ситуација. Сигар вакерла мидај, амен на пијаја шете трпина. Иран туто дорига неко слободинала кава мануш вакерле посланико алейхиссалату вассалам. Дикен субханаллах ве бихамди е животиненгоро мангипе каршеко посланико салаллаху алейхи васалем. Амаро мангипе кајдан. Па пренеслапе дека гаја газела која шунгјапе чавена гјар, муклялен кај сој, хем почмингјат иранул пем брзо те прастал ко мануш. Сега те времеске ирангјапе ко мануш. Која диклеа каво мануш чудингјапе. И газела доближингјапе ко посланико алейхиссалату вассалам, почмингјате роволем те вакерол, ја Ресулаллах. Вакла иситу селами дару мечаве, ја Ресулаллах. Вакла наманглете пиен мандар тут, кога шунге дека ту си јан заробимо, ја Ресулаллах. Ме муклумлен вакерла, па алум вакерла, хајде вакерла, вакер рескјакана, неко слободинел тут, ја Ресулаллах. О манушо јаудија која диклеа кава, пренеслапе дека ко чисалидо. Вакер ја созначинела кава, соја кава, по посланико алейхиссалату вассалам, рахмечија субханаллах, почмингјате ровол. По манушко адикле посланико да салаллаху алейхи васалем дека ровола вакер ѓалеске, акла Мухамед, да соске туака на ровеја, аке вакерли газели рангјапес, тутко слободинату соске ровеја, вакла на ровава далеске, него ровава вакла лакере чавенге. Дикен вакерла, сар вакерло очавела кере, на манглете ханем те пиен себе пимло, кова манги бе вакерли силен каршиманде, авдиво мануша вакерла на мангена вакерла те шунерма, која шунгеа каво јаудија почмињате ровол. Ослободинге посланико алейхиссалам вакер јалеске, курбаните џавту ке мету ке ја Ресулаллах, хем вакерга, ешхеду ан ла илаха ила Аллах, ва ешхеду анна Мухаммад Расулуллах. Хем приминги ислами, хем вакерга кале газелаке, Иран тут коте чаве, слободно сијан. Со мангајате вакерато ракава случај. Дикено рахмете посланико скор алейхиссалату вассалам. Манглјате овол откупнина јеќе животингаке, која со денгјале лафи дека киранул пес. Дикени газела, джангјако право моменти каскете роволпе, гелиојте дел печавен тут, ама на бистергио лафи со денге посланико алейхиссалату вассалам, мукля печавен на јарен брзо и рангјапе ровиндо која ќа. Дикено во спити бе е газела коро печавен кашеко посланико алейхиссалам, о љубов кашеко посланико алейхиссалам. Амена маре чаве, си кавеарен ди кој посланико алейхиссалам, кој ле скирида и кој ле скоро дат. Сар живингја, каја маро љубов кашеко посланико алейхиссалату вассалам. А дикен е газела коро љубов. Дикен ни жртве посланико скири алейхиссалату вассалам, ема дареске поука аменге. Авдиве буд мануша, кога дена лафи, на истрајнена ко полафи, или ка ховавентут, или ка преваренентут, не е тебешен ко полафи, ка изневеринено е манети кова содеален, ка ховавен ка измислинен лафија, а о животине авдиве, тари дартаро Аллах те бареке ва таала и кергепе ко полафи, ема дарески поукатани, сојхем те десинел пес, која каде лафи, и ке родова лафи, па макар те последно кут на концар, соске, ако шаја кала животине, те си кавенамен те денамен ко пример,
Сар требала тоа манушата ролафи. Сар требала тоа жртва кале динеске. Сар требала тоа мен љубов каршио кава дини. Заре мамено манушана требала ли дупло повеќе лендар те оволаме на кава. Лено Аллах на ете пучал. А мамено Аллах те бареке оталя ко судно диве. Сигурно ка пучеламен хем джавапи када. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.